Ovdje smo da nas naš Beograd čuje. Ovih dana Beograd čuje mnoge, a najviše one koji mu godinama isto pričaju i obećavaju. Mi nemamo kamere, medije, slobodne i neslobodne, televizije. Mi nemamo ni novca, ni analitičare i moćne zaštitnike koji su uzurpirali ono što su generacije decenijama stvarale. Naš Beograd je uvek umeo da se oslobodi od neprijatelja i okupatora, kad su okupatori sa istoka otišli 1876. godine, dolazili su novi sa zapada, rušili su Beograd 1914. 1941. 1944. i nedavno 1999. godine. Posljednji put su ga rušili oni koji su nas uveravali da to čine za naše dobro, zato što nas vole. Kad smo postali podobni, mislim pokorni, oni su rekli da neće više da nas bombarduju, ali će opet da za naše dobro da nam uzmu 15% teritorije naše lepe države Srbije. Pregovaramo o ulasku u jednu uniju koju je napustila najmoćnija zemlja Evrope. Na dnevnom redu je 35 tačaka, a posljednja je Kosovo i Metohija i prekid odnosa sa Rusijom. Kakvi su to pregovori? Da li je u istoriji Srbije bilo mjesto vlasti koja je pregovarala o svom samouništenju? Pregovaramo sa ucenama i poniženjem, sa onima koji su nam uzeli šta su htjeli, ne samo proizvodnju i trgovinu koju vode stranci i tajkuni. Više nismo ni vlasnice svoje kulture. Od našeg srpskog jezika stvorili su nove jezike. Mi, zavetnici, sada izlazimo pred Beograđane da kažemo da Beograd nije samo nama potreban, da smo i mi potrebni njemu i da on bez nas ne može da traje, sa haotičnom i neplanskom gradnjom, sa dugo obećavanom neuspešnom legalizacijom, da to nije grad za privilegovane, već grad za ravnopravne građane. Ne mogu se ovoliki resursi i predstojeće poslovi poveriti nestručnim partijskim kadrovima. Oni koji regularno i uspešno završe škole i fakultete traže pasoš da odu iz Srbije, a odgovorne poslove dobijaju oni koji po skraćenom postupku dođu do sumnjivih diploma. Nekima je prvo radno mesto ministarsko. Posljedice toga su ovo što danas imamo. Skoro 20 godina niko ozbiljno i ne pominje poljoprivredni kombinat Beograd, čuveni PKB. Umjesto da hrani pola Srbije, taj kombinat je u dugu 60 miliona evra, to plaćaju Beograđani. Ako nema odgovornosti, nema ni pravde, a apsolutne pravde nema i mi je kao takvu ne obećavamo. Ali obećavamo sistem u kome će put ka pravdi biti dostupan svakom Beograđaninu, jer ovo je grad despota Stefana Lazarevića, grad u kome je knjaz Mihajlo Obrenović primio ključeve od Turaka 1867. godine. Zato treba da ga čuvamo, gradimo i obnavljamo. Braćo i sestre zavetnici, našu izbornu listu čine sjajni ljudi. To su profesori, doktori, inženjeri, radnici, dobri domaćini i poštovani građani u svojim sredinama. Zato vas pozivam da 4. marta izađemo na izbore, da zajedno sa rođacima, kumovima, prijateljima i komšijama zaokružimo broj 10 na izbornom listiću i tako pokažemo da Beograd ima snage da bude grad gdje će se bolje i lepše živeti. Hvala vam.